Ona thengia ya mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta kwanirira mathomo maya gukorwo magicokereria mweri ukite, Kiama kia arutani gia KUPPET ruhonge-ini rwa Laikipia nimekireire nganja ndeto eno na kuuga uu no ta gwithirima mutino wa murimu wa coronavirus. Wale ambao wanafanya mitihani watafanya hiyo mitihani kwa njia gani, na huo muda ambao wamepoteza wakiwa manyumbani wataweza kukatch up. Mutongoria wa bururi ararekereirie ndumiriri eno na kuuga mathomo ni mathararite kwa ihinda iraya kuma riria murimu wa coronavirus wenjeire meri guku bururi-ini, noguo ni hari bata mathomo makorwo magicokereria. Tutakuwa tunatoa taratibu ya vile watoto wetu wataweza polepole kuanza kurudi kwa mashule, na ile taratibu ambazo tutaweka ndio wale ambao haswa, kwa sababu hawa ndio we are most concerned about. Mwandiki munene ruhonge-ini rwa Nyahururu Robert Miano augite murimu wa coronavirus nduri urahuka guku bururi-ini, na hau akoria thirikari guteyanĩria ritana riri, akiuga ni ugwati megukorwo making'ethanĩra naguo. Kuruta China macukuru mahingirwo mieri 5 mithiru na gutire mundu urecira kuhingura, no ndware cukuru kundu murimu ni hinde wingihite na bucirie horo wa kuhingura cukuru. Uguo no turie thirikari horo wa kuhingura cukuru, twambe tumenye haria turi thiini wa murimu uyu. Oho Miano augite matina kuruhanio hari mibango ya gukinyaniria matua maya, akiuga riboti ino ndironania mitaratara iria igukorwo ikirumirirwo yoria arutani megukorwo makigitirwo na kurigiririo kunyitwo ni murimu uyu. Gukiri uguo, Kiama giki kirumite kini na kuuga matigwitikira arutani gucokereria, riu makiuria Minister wa Githomo George Magoha gucenjia tariki cia igeranio kuona mihango ya mathomo ndirathie na mbere na njira iria yagiriire. Gutiri githomo ati online ati KICD. Hiyo ni kusema nini? Hiyo ni Nairobi. Huku hakuna masomo ya online, ati mtandao sijui WhatsApp, Facebook, hakuna masomo. Ubu tutiki base ati kigenye nigekwo kuringana na ati ni kurathomo online, gutiri githomo kirathomo online. Twitikire murimu tuthio kahora, hakuna haraka, hakuna tukae nyumbani, watu maikare mucie. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.